Kompanija MK Group ustupila je vladi Crne Gore i Ministarstvu dijaspore Crne Gore na korišćenje objekat u centru Vrbasa na prostoru od skoro 1000 metara kvadratnih. Prostor će koristiti Centar za kulturu Crne Gore, a događaju je prisustvovao veliki broj zvanica. Pored simboličnog otkrivanja donatorske table, gosti su uživali i u izložbi radova Petra Lubarde. Zahvaljujući MK grupi ustupili su nam ovaj reprezentan objekat koji je kompletno, evo vidimo, izrenoviran, sređen i spreman za korišćenje. Nadam se da će udruženje koja će ga koristiti na najbolji način iskoristiti, reprezentovati svoju kulturu, svoje običaje i predstavljati zemlju porijekla, a i zemlju prijema. Prije svega želim da se zahvalim sada već pokojnom Kostiću. Danas imamo priliku da njegova djeca nastavljaju tu istu tradiciju, znači mi ne moramo da brinemo kada je u pitanju patriotizam koji pokazuju naši ljudi širom svijeta i mi kao država moramo još više i snažnije da podržimo te ljude. Sigurni smo da će crnogorska zajednica u Vrbasu dobiti novo mesto susreta i kulturnog razvoja zahvaljujući ovom darivanju. Osim ustupanja kuće na korišćenje, MK Group je za sve radove i renoviranje izdvojila dodatnih 65.000 evra. Ovo je samo još jedna u nizu društveno odgovornih aktivnosti po kojima smo poznati u Adria regionu u kojem MK Group posluje. Među najznačajnijim donacijama MK Group u Crnoj Gori izdvajaju se darivanja usmjerena na zdravstvo, obrazovanje, djecu, mlade i porodice, za koje je ova kompanija do sada izdvojila više od 250.000 eura.